Good morning. Mwaramutse neza. I'm very happy to be here today. Nshimishwa no kuboneka aha hantu uyu munsi. For those who do not know me, Ku batanzi, my name is Amwel. nitwa Amwel. I was here back in 2016 Nabaye aha muri 2016 as a GNC volunteer. Nari umukoranabushake niba navuga ntyo. And then also I've come back here severally Kandi nakunze kujya ngaruka aha ngaha kenshi because I feel this is my home. Wunda hampita iwacu nanjye. So I would say I'm very grateful Nshobora kuvuga ko nishimye cyane even to have this opportunity to come back here no kubwa amahirwe nongeye kugira yo kugaruka hano and even to share my testimony with you. Kandi nkaba ngize n'amahirwe basangiza ubuhamya. I know it has been like 4 years last time I was here. Hari haciyeho imyaka 4 ntaboneka hano. And I would say for sure kandi navuga ko God has been amazing on my life. Mu by'ukuri mu buzima bwanjye Imana yankoreye ibintu bihambaye. Of course, I've been having a lot of self-doubt along the way. Yego mu nzira hari byinshi nanyuzemo. But I'm always grateful because I'm always reminded that God is with me despite everything. Ko nshimira Imana ko mpora nibutswa ngo Imana iri mu ruhande rwanjye. So I would say that I received salvation in 2014. Nashyiriye agakiza mu mwaka wa 2014. But I would say before that, ariko navuga ko mbere yaho life outside there in the world seems to be very good. Navuga ko ubuzima nabagaho mu isi nabwo bwari bwiza. But after receiving salvation, ariko nyuma yo kwakira agakiza, seems like everything went away. Ibintu nabuze aho bigiye. So, but I would say that with the guidance of the pastor back then, ariko guhera ubwo nibwo nakurikiye ubuyobozi bw'umushumba. He told me that I know that you feel like there's no God at the moment. Arambwira ati ahari ubwo ujya wiyumvira ko Imana itakiriho muri ibi bihe. Because I got like to a point, yes, I've received salvation, but I started like doubting that. Is there a God? Yego nari narakiriye agakiza ariko natangiye no gushidikanya ngo ariko ubundi Imana irahari. My family was in a very very bad debt. Mu ibyo bihe umuryango wari ufite ideni rya banki. So my dad, of course, worked in like as a police commandant in the government. Data ni umukomanda muri polisi y'igihugu. And their house was almost being foreclosed. Sorry? Bank taking foreclosed. The bank taking the house. Banki rero yagiranaga nayo imikoranire. Yes, so the house was being foreclosed. Yari hafi aho. And I was like very stressed. Ibyo bihe rero byantesheje umutwe. And the pastor told me, I think you can take time and go out there in maybe Rwanda and be like a short-term volunteer. Mu ibyo biro nibwo umushumba wanyoboraga ambwira ati waba ugiye mu Rwanda ukaba ukoreraho ibikorwa by'ubwitange. And when I came here, I found like a purpose to live again. Noneho ngeze ino nongeye kubona intego ahari yo kongera kubaho. And through that, I was able even to learn that God is there. Ngarutse njino rero niho nigiye ku Imana ihari koko. And whenever we become like believers of God, kandi igihe cyose tubaye abizera, it means that we have to lose everything that is ours. Tugomba kureka ibiri ibyacu. And let God take control of everything. Imana ikaba ariyo igenga iyobora buri kimwe cyacu. But whenever we start struggling like trying to obstruct the work of God, ariko igihe cyose tugerageje gukora turogoya ijambo ry'imirimo y'Imana, that is when like things seem like they are not working. Ni nacyo gihe ubona ibintu bitemera.
And of course, back then I was able to receive one very good, amazing verse from the Bible. Muri ibyo bihe nabaye aha niho nabonye ijambo rihebuje rya Bibiliya. It's in Isaiah Riba muri Yesaya 41, Yesaya 41 verse 10. umurongo wa 10. So I'll read it very quickly. Ndawusoma nihuta. Fear thou not, I'm with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold you with the right hand of my righteousness. Aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. I know this looks like a very, 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 very simple fast to many of you. Sorry. Looks like a very simple fast. Ibi birumvikana nk'ibintu byoroheje. Yeah, so but I would say this verse, if you try to think about it, ariko uyu murongo ugerageje kuwutekerezaho cyane, it's telling you, fear not. Utangira uvuga ngo ntutinye. Did you know that fear not appears in 365 times in the Bible? Mwari mubizi ngo iri jambo ntutinye riri muri ahantu harenga 330 muri Bibiliya. Why is this so? Kubera iki bimeze bityo? It means every day God is reminding you, fear not. Bisobanura ngo buri munsi Imana irabikubwira kuko ibivuga inshuro 365 muri Bibiliya. He knows that Amwel is not sure about everything that he is doing in this world. Amwel ubwe ntahagaze ku bintu akora muri iyi si, ntazi ibyo ari byo. As a young person, I'm always filled with self-doubt. Nk'umuntu ukiri mutoya byinshi birampangayikisha. I have no idea even what I'm doing with my life. N'ibyo mbamo hari igihe nyoberwa ibyo ari byo. But God is always reminding me, Amwel, fear not. Ariko Imana ihora inyibutsa ngo Amwel ntugatinye. I would say that it's amazing. Navuga ko bihebuje. Because with this verse, kuko muri uyu murongo God is always reminding me that, I have to let God take control of everything. Ijambo riri kumbwira ngo ni uguharira Imana akaba ari igenga byose byanjye. Because he knows my future. Kuko ari nayo izi ahazaza hanjye. He knows my past. Izi n'ahashize. He knows my now. N'ubu izi byanjye. He knows everything. Byose irabizi. I'll say that after my period here after GNC, nyuma yo gukoranabushake bwanjye hano, of course my life was not like the same. Birumvikana ko nyuma bitari nka mbere. Because I could continually rely on God. Kuko nakumye nishingikiriza Imana. And also whenever I could have self-doubt, nibihe niyumvagamo gushidikanya, I was able to go open my heart, nafunguraga umutima wanjye, share with the pastor there, nkasangiza ikiri ku mutima pasteri, share with my fellow brothers, na bene data. This is because this was also something that I used to lack a lot. Kwiki nacyo cyari mu byo naburaga mbere yaho. I kept on trusting myself. Najyaga niyizera gusa jyenyine. And with this period finishing, nyuma rero ibyo bihe birangiye, I was able to know that when I trust myself, nigiyemo ngo I'll go into destruction. Sorry? Destruction. Iyo bitaba ibyo narurimbuka. Yes, so I'll go into destruction. Niho nerekezaga. And of course, I've stayed in the church. Yego nibyo nabaye mu rusengero. And with this, I believe that God is continuing molding me, guiding me, showing me the right way. Kandi ndabyizera ko Imana igumye kunyobora inyerekana inzira ikwiriye. I may not like the way, nta buzima nari mfite, but at the end of the day, ariko nyuma I'm able to accept that God's way is the right way. Amwel yemeye ko inzira y'Imana ariyo nyayo. It may look like not the right way for me, niyo indemera inzira,
but I believe that God has best plans for me. kandi nizera ko ariyo itegura neza, integurira neza. Of course, not like plans to destroy me, Yego hari imigambi ngira, but plan for my best. ariko Imana nitegura birengejeho. Of course, Yego, I know that I have a lot of things to share, nari mfite byinshi nakavuzeho, and I believe that as I'm here today, ariko navuga ko mu gihe nkiri inaha we can continue sharing. byihariye tuzaguma dusangira ibirenzeho. For now, Ariko ku bw'uyu munsi I'll finish up my testimony there, reka nsubikira aha ngaha ubuhamya bwanjye, and I'll say thank you. kandi navuga ko mbashimiye.